I pozdrav svima ljudi, evo nas u srpski, ja sam srpski gamer, a vi gledate jedno obavještenje. Zezam me ovaj screen recorder, ne mogu snimim igrice, tako da jako dugo vremena, možda čak i mjesec dana neće biti igrica. Mislim, neće biti uopšte gameplaya, možda izbacim po neki, ali samo da znate. Ako vam je dosadno, nemojte se odsubscribe-ovati od mog kanala, znači imam jednog prijatelja, sad ću vam pokažem. On mi je saradnik, sarađivat će mi u klipu. To je on. Znači samo ukucajte MR kralj, ovako ukucajte. I onda naravno izaći će vam. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog obavještenja. Tako da neće biti dugo klipova. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!